بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna hitukbal na to in pagsarang suko pa Allah subhanahu wa ta'ala sin masi-masi in kita niyo ya hanug haraan sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha mga kanikmat-nikmatan labi luwa na masi-masing kita niyo yari halikusan sin agam Islam. Murah-murahan madawhat na to inya angan-angan sin kita niyo katan amo in madawhat na to in ulong rida sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tamang man magbarakat in kabuhi na to di hadunya labi luwa na hadlaw akhirat. Amuran in sa halga amo in ya angan-angan singkatan. In pangadyan singkitan niyo, damikyan in pangadyan ini, amo in ya angan-angan desab singkatan, singkamatauran. Amo na in asbabul barakati fil buyut. Maniyutiyo, isa maniyutiyo waktu murah-murahan, taufikan kami sa Allah subhanahu wa ta'ala, amo in masabot na to inini hakadar kakaus-kausan sin kami biidnillahi ta'ala. Mga kasabab-sababan sin ikapagbarakat in halom sin pamaybay. Labi luba na in halom sin pamaybay sin kamusliman. Ilalawag sin katabya din magbarakat in halom sin bayawn. Buko na mo in bay magbarakat. Sa amin halom sin uno isin halom sin pamaybay. Amoy mano sa iya una guhula halom sin bay. Ha? Muna tagnaan niya paginhawabaran sin siya. Lialawag ni biya di magbarakat in kabuhi niya. Magbarakat in halom sin pamaybay. Karena bang nagbarakat in halom sin pamaybay, kaya tagnaan nila muna marana sambil pagwa. Ha? Marana sambil pagwa. Iban janji sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bain. O ding hamanga amuin beta sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala piyag kalupahan sin kamatauran. Ang pilialawag nila biya diin magparuntungan sila, biya diin magbarakat in kabuhi nila, biya diin magbarakat in kahuyanan nila di hadunya labi luwan hadlaw akhirat. Naglalawag sila ito nagaangan-angan sumagawa di nila pagtumtumunin ayat sin Allah ta'ala bang unuin syarat irihil kayo mo sin Allah ta'ala in barakat daing hatas sin langit sampangon sin barakat daing ha awawasin gumini amo na inuno bangka mo habang ko to uno ingatan mo amo na in takwa. Amunain pagmawa po Allah subhanahu wa ta'ala. Baging kauman yan, naglalawag sila. Biya din, magbarakat in kauman nila, in kabuhi nila. Suway nila tumtumun in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu pagubos wattakaw lafatahna alayhim barakatin minas sama wal ard.
Kita niyo. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa di mga tao yan. Yan, hakaw man yan. Di mga manusia. Amo inaglalawag-lawag sila sin biya din hikarihil kanila. Ikabuhusin Allah ta'ala imbarakat yung hatas sin langit. Iban pa ko sin Allah ta'ala in karayawan dunhayan. Na amo inibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law anna ahlal qura amanu muna suway sila uno. Amanu. Suwaya unimatan pamarat saya nila pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buko na mo in ula-ula sadya mo in dila sadya. Suway hanggaw taan baran. Amo imatan impamarat saya ni pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matan impanawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala di niya sakutuhan. Amo yan. Pagubos suway limbangan di mamaray amano sadya. Di mamaray himag-iman sadya kao. Suway no wattaqaw. Suway yauni matan pagmabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang nara nila, lapatahna alaihim barakatin minas sama. Wal ard, walakin kadzabu, faakhadnahum bima kanu yaksibun. Bitan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinibangin mga tao yan, hakaw man yan, hakarya yan. Nagmabuwa ini, nag-iman sila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si matan pag-iman sa ta. Hanggaw taan nila nagmabuwa sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sa ta nagparapiarat saya nila impiara na mo piara sin Allah ta'ala mo kanila uno karasulan labi luwa na hal ay nilong taha ummat ini piarahan kita ni Rasul unin hikmah na piarahan kita ni Rasul hasupaya aakaran susuntuan sing kita ni hapag-agam. Amo yan. Wairon na rin suntuan sing kita ni hapag-agam. Pagubos biyunnal yat to biyunnal nila kaya hagad nila. In uno na piyara tong dahil Allah subhanahu wa ta'ala laway ding hadila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piya sampay nag-iman pa Allah, nag-iman pa Rasul sa kaya hagad nila uno-uning beita. Pagubos nagmabuka sila patuhan nila Rabbil Alamin bitalkil kufri wal ma'asi. Labay ding hapag tinggal sin kakufur. Hapag kufur nila. Sibu dah uno hapag kufur na hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin paninggal labay ding hasaba sin paninggal nila sin uno hinang maksiat. Tinggalan nila yato hasaba sin pagmabuka nila patuhan. Wamtisali awamirihi sarta hinang nila hinang niya uno parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala injan di sintuhan la fatahna alaihim abwab al-khair ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila in kalawang-lawang sin karayawan uno na karayawan ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala hari hawnu na binaybayan hawnu na jihad ukabun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila iwan hasabab sin biyayat to himihinang sila sa tali malayo sila sin uno na inliangan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala na ukabun in kalawang-lawangan sin karayawan kanila wala nila naihimangkan wala nila pa na-imagine yawn imbarakat ini irihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa in kamatauran na in kanila hasabab sin wala nila na daw hatim barakat yato nag-uno sila. Uninhinang nila. Gaman ng himuting sila. Sin piyara tong sin Allah ta'ala iban sin Rasul nila. Wala nila kiyahagad. Dahil hasabab yan, yul jana sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin panghimuting nila. Bin sana sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sin pagkufur nila iban sin pagmaksiat nila. Amo yan mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang imanu siya mabaya sila madaw suway di sila magkufur di sila muin inilong ta huminang sin hikaama hikabong sa sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya pasaran sin Tuhan muna in ikaw baran mo pariksa mo muna atawakan in baran mo may tabianin kabuhi ko ini halawm hiluhala sadya halawm biya di ko na may ingat hibutang pakain in baran ko ini na in solusyon niya pag mabuwa ko patuhan
Pag-iman ko marayaw, hinangkaw ibadat, dayawa impangatayan mo. Imparsugpatan mo patuhan, diyan disintuhan, ukabon kay min kalawang-lawang sing karayawan. Di mo wala mo na hanganangan, wala mo na himangkan, bigla na sa dyan umatong hakabuhin mo. Amo yan. So dahil nga mga kasabab-sababan, magparakat in mga in long time pamaybay, muna uno, sumabot sa kita nyo ha, din mga abutan sin, waktu sin kita nyo. Al-basmalatu wa dhikrullah. Uno natin sin basmala, ha? Pag bismillah, so kita daran na bismillah. Manaw kaw, kumaon kaw, maguno kaw. Suway ko magbismillah. Magpuwi ko sin sakatan mo, no? Bismillah kaw. Uno, kignot ko hiwal mo pag bismillah kaw. Ha? Doon, papagbarakatul sin Allah subhanahu wa ta'ala, imasin pagdikir mo patuhan. Pagdikir mo patuhan, labi luwa na, bangkaw sumud palom sin pamaybay mo. Bangkaw sumud palom sin pamaybay mo, pag bismillah kaw tuhan. Unimbita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baytahu fadhakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi فقال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. Kita ni betasin Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamuk ding hama magbarakat in halom sim pamaybay yan. Apabila ham katao in hambu kususimut siya pabay niya ampas siya simabut ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbismillah siya amin sung sa sumud palom simbay niya hawak to demikian hapag kau nagbismillah siya inagin sin syaitan inagin sin syaitan ha pala syaitan li ashabi nagin sin syaitan pamanga anak apo niya ha ding hama ka syaitan-syaitanan ding habang sa kajinjinan in agi na magsabar bang makato magsabar kamo ha wayron na hantian niyo iwan wayron na pagkaon ay bimani sila ni si masaw kato si masaw hapag tug amoy hapag hanti si masaw hapaw kuno hapag kaon aun waktu kita ni magkaon na dya sana sari bang amoy ni hapti-haptian niyaw ni pagkaon kalupan misan ni bismillah nawirong barakat akan saon waktu inang kaang liti kay niyan kaniya mayta sabab sin yatuk yakan suwan ino in syaitan ha mawaya pa to kumaon na amo yan na ayaw na to kalupahan mga kakasiarang Islam sabab bang in simano sa simot paway niya wala nang bismillah biya na sinagi ini aon na paghantian nila na bang in syaitan ihilan mo lugal simod na palom simbay mo natan tumai malawain barakat halom sim mayta hiluhala nin halom sim pamaybay hilwala imagtay mahod di na mag sulot tiyo-tiyo biyahan hat sadya wala kaya kawan tubig atawa pag-uwi niya pabawin mapagkaw bagtoy maguno magwala bagtoy magkanam sabang ko yato nagbismillah mahinang yato sabab makatagangan imaya to sabab wala di magad in syaitan sumud bangko nag bismillah nasway ini pag anad-anaran sing kita ni mga kiyawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno pa iqamatus salah liwaktiha pagtunay sino no sin sambahayang hawak to niya asubay resab in kita na ko so haring kita sumambahayang habay dami kaya man dire resab pag sambahayang tembay sambahayang uno mga kasunat-sunatan asupaya maawon imbarakat halom simbayan sabab imbay apabila pihak babasan sin Quran pihak sa sambahayangan doon imbarakat sin habayan so mayta iyaon yung mga malaikat di majaga kanila ha iman inbay biyasan sing Quran biyasin kita nyo kikita na to imbituunin sa haya ha na yung mga tao na yung hatasin langit yaon yung mga tao naguhulata sin langit amo ni mga uno yung mga malaikat biyasin kakita na to yung pangita nila marihalom away yaon ha nakaduduwa inding hakatan pamaywayan sabihan ko
ini magbarakat in halom simbay, yaon na ingkatan maksiat, nakasud na halom simbay. Yaon na yung TV. Yaon na yung TV. Yaon ni mga lialaknat, tawi da kuman yaon. Hindi na mga lialaknat, pagkita o sing kaibanan. Ino no? Yung mga kawantutan. Yaon na. Paus maduwal ko sa iyong kusam nagkikita. Ampay silaw nagdara sila na. Napagos matay ikaw magkita. Ibang pangawan mo long panagad-tagarasin wakto. Imang ibang kopyara to nga simbala. Wala yung billah. Narain bay mo. Na magpatilibon kita habe ini. Hangkan sa sing way barakat sin pamayway. Yaw ni music matumari. Amo yan. Lasun dakula ini mga kakasyaram Islam. Unibiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis salah. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan. Nahnu narzuquka. Wal aqibatu lit taqwa. Biyata sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Inini muna diaak parasul. Diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhar rasul. Wa'mur ayyuhar rasul. Da'aka ukaw da'ak sin Tuhan. Inono, inda siyo. Ahlak muna in ahli mo halom sin pamaybay. Hipauno, biada'is salah. Amuin hipatunay inono in sambahayang. Bang miyamot din waktu, ayaw ko magpati laon, dumaak pa anak asawa mo, waktu na sambahayang na. Atawakan in asawa pilihan beriman, suway siya di magpati law day sa bation nin taiban niya. Waktu na katto na ko pa masjid. Biyahan imbaway pilihan na agam Islam. Sababing kabayaan niya, magunong-unong kam halom sinsurwa, buko sa jadi hadon niya. Amo yan. Bang kamu nakamakbihan, kamu na inji makpat. Bukon sadyaon may mga puhungon dugaing ang pakawi bation. Sa bang waktu na misan yunungong, di pasaran ko. So bukon biyayat to. So ay magtulong tiyabangi, sin hikarayaw magtulong tiyabangi, biya din hikasan niyang niyo, di hadon niya, lawi luwat biya din hikasud niyo palom sinsur ka mag-agad-agad ka mo. Amo yan. Biyayta sinong, wastabir anta ala adaiha. Ala adaiha. Pagsabar ko dun, hayan sa bali, hapagtunay dun kanya. Sabalan mo. Sawabihan, in mga tatandasan, tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang waktu imang dak, kau pahinang marayaw, hapag ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, matawad imaram maguno. Mataw di maramo magkalo, mataw di maramo magpuntara. On waktu yanun pakaw radikal. So pamahabiyaon, nakita ko masyat halom simpamaybay mo TV, kikita mo na yun yung kabantutan nagpailahan na naguno, pusti ko, pus manglang ko, magpatumtum ko, yanun ko waktu radikal. Way na kaingatan, gaman lasa mo kanila, bukol sa tilasang baran mo. Dahil nga sabay magbarakat in halom sin pamaybay. Unibiyata sin Allah Ta'ala, la natlubu minka rizqan linafsika wala li ghairi. Amyatun imbita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kawakan niha amu in mukhtasar ha tafsir. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tinya wala kami imangut kaymo Muhammad bang narak ni Muhammad uno yung kita niyo lapay na in ummat ini amu in diak supaya diak ko magsambayang ini anguton na may rinchiki. Bukon. Di kami umangot sin rinchiki nun hayan. Sumagaw lang sin Allah Ta'ala. Iba sin maduwayin kayo mo, nahnu naruzukuka. Kami maguno. Allah Subhanahu wa Ta'ala imaghanog hara sin rinchiki. Sin rinchiki mo, iba sin rinchiki sin duwayin. Hangkan ayaw ko mabuka. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya naguno. Inaggaranto sin rinchiki mo. Uno-uno inakaay namin ganta si makaw amurayat wayrun na. Amo yan mga kiyawlungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan tumbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin karayawan mga sila at mo in mataning kabuwa nila tumbasan sila marayaw di hadunya
labi luwa na hadlaw akhirat. Mga sila ashabut taqwa. Amo inyaon matta ni pagmawa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In miyumuga. Pa Allah ta'ala miyumuga sin adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tain sila to yato timutuyo himihinang simbarda akan niya lima layo dahing hamanga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Uno fa, tilawatul Quran Karim. Tilawatul Quran Karim. Pagbasa sin Quran, bukon sa jaha masjid, sambil halawm sin pamaybay basaha. Yasin nasabot tato. Kikita sin mga malaikat hata sin langit. Yasin kakita na to sin namuin bituon niyo si masahaya. At na si masahaya in kabaybaya sin kamusliman, iyaon biyabas sa in Quran. Sa tabukon sa jahat biyabasa, iyaunin ta'lim, iyaunin pagpangadji, piyangadji nila in Quran. Hangkan in halam sin pamaybay, suway resab, hinduan niya in anak asawan niya sin Quran. Amo yan. Kita ni mga kasahabatan, ima na kauna, nahinang longta, tagapanghati imbana, sambil miyagad day sa binuno, in asawa. So may ta, pagwi simba na, dahing hapag siya, pagwi na pabay, hipanghindo ni sa pakain, paasawan niya. Dahing nasabab yan, agad nagunura sila. Nagaagad-agad. Abihan, in mga babae isab, di madawhat di isab sinamin hikasan niyang sinsila, di iya magbati ilaw gaman sang inang pemban uno, bahay kita sin na pangadji mo. Amo yan, bukong bahagi kita simbihan. Amo yan. Subay in namoy niya apas-apas sa katan. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasratan wa la tastati'uha al-batlah. Beta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam basahani suratul Baqarah. Basahani suratul Baqarah sebab in simak daw sin suratul Baqarah biasa na yamalan halom sin bay madawhat nin barakat halom sin pamaybay dun. Papagbarakat sin Allah Ta'ala. Iban kaibanan hadis, nagbasa ko sin suratul Baqarah, in syaitan, magoy ding hauno. Bukong ka, magoy yanfiru minal bayt, alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Magoy in syaitan, halom sin pamaybay, bang biyabasa sin Quran, in suratul Baqarah. Yabiya bukon na. Mahang na kumakarong sa music na jalunlun. Hangkan na po ng kasyaitan-syaitan na halom simbay. Amo yan. Naninggalikan niya yan na malagpo pagsusun niya hadlo mahuli. Di pahadun niya. Ipanyata na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila na mahil-pahil na sin kalam sin Tuhan. Wala nila na piyangadji. Wala nila na hiyati marayaw. Amo yan. Kalugian dakula kanila. Nah, Quran wairun yan makaraw, misang pabiadiin. In kusog sin syaitan, apabila biyabas in Quran, di sila makaraw. Quran in katan. Uno pa mga kiyalo nga sin Allah subhanahu wa ta'ala, ding hamanga, hikapagbarakat sin halom sin pamaybayan, takwa Allah azza wa jalla. Pag mabuha, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan, di asin nakauna, siya buta, bang ini kau biya problema sa dyan halom, sumud palom sin umo, inuwat niya pag mabukaw ko patuhan. Amo yan inuwat, pagpawuntol kau, hadi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau nagpawuntol, fastaqim kama umir, pagpawuntol ka hoon, biya sin karaakay mo, magad muntol ingkatan. Magad muntol ingkatan. Biidillahi subhanahu wa ta'ala. Ampayan, di misan ko magsambahayang, di misan ko ilawang magbakti parwa maas mo, biya din hikabuntol sinamin kabuhi mo. On waktu hasabab sinamin panulang taharwa maas ta, in pagmasukal mo kanila, di papagbarakaton sin Allah tining kabuhi mo. Di papagbarakaton. Pagubos, makapikil pa kaw, amilong talumayo kanila, ang panatuan magduruhon. Ang panamagduruhon in kabuhi mo sulang saling. Sabab in mga maumaas makabusong. Di tadya pagkananaman. Misang pabiyadi ng tao sin alta mo no, di dapat pagbarakaton sin Tuhan. Naamo yan, mga kiyawlungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabasa na to nin ayat,
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu faaqadnahum bima kanu yaksibun. Uno pa mga kakasiaram Islam, al-ijtima'u ala at-ta'am, biasin pagkaon niyo. Ayaw doon yung barakat, ami magsawsaw. Ha? Yan din doon hayan yung barakat. Ami magsawsaw hapagkaon, labi luwa na inhang kapamili, na imbarakat, yaon na mo insuwe magsawsaw. Sabang ko mag-isa-isa, yaon ni Satan imiiman kay mo. Aon waktu maluhay kaon. Angkan, bang kita magkaon, mang sarapat, inhambuk hapagkaon mo, bang on iban mo, amuin mahinang siya dua. Abang man aon iban mo, maramo magsawsaw, sabab inamin, hulat-hulat mo yato imbarakat. Ha? Imbarakat ting ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bang kita bidasan nagsasawsaw biya suminok pa impag sumadjasin kamo impag tautay mangudsin kamo indo magtiyaon bang nagsasawsaw magsusung impag kasilasan nila. Ha kita niyo amo yan ampayan bang dakon na sin launerang kumaon na kaon na ba kaulalaw ko ayaw biyato ha ataw sabin alal aks ha inba na sa lunang kumaon na kita kaon na kao sa isa mo. Ha, damo kumbiyerto. Ha, supaya aon barakat sinaming kwan nyo na ami magsawsaw. Ha, imbita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam burika li aming bita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu jami'an kulu jami'an kulu jami'an wala tafarraqu fa innal barakata fil jama'ah. Kitanya فإن البركة في الجماعة فطعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي ثلاثة وطعام الثلاثة يكفي كم؟ 4. Naman sa pama ipagkaw niyan para haupat hinangon nyo gaman biadin hika may nang 5. Imaksud ito na mo yung jama'a amin nakuno ka mo nagsasawsaw. Paalong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkaon ka mo amin nagaagad-agad. Bang sopa mahalom sin pamay pag agad-agad ka mo buko na mo in maguna huli. Kanya-kanya on waktu biyan kumana jabiyan siya sin pagkaon niya dito sab siya haruhuru. Kanya-kanya mo in sa yaw. Sabab sin niya tinupit-tupit sin Satan ada kalayanong kolonay ni kolbya. Malago to simod mo yan magsumungit na Satan na ito yung kumuhan was-was ya to sin Satan tumtumo na ito yung Satan lialawakan ka o dambiya din kapag isa-isa mo sabang kung nag-isa-isa na maluhay na ka o bingiton dyalatun sin Satan amo yan ang kana wala tafar ayaw kang magpulak kanat sabab may ita imbarakat diyan jama'a amo yan nakamunanin simakpat nain sa pamayaw na nagkakaupos o pahamok din magpamin pa siya di niya madawhatin imbarakat amoy nagkaon sa isa niya na ipagkaon hambuklo niya mamaratin niya mamarahin na tumay ng siya mga dua biyahan in dua ipagkaon harwata o misuko sin dua tao na hinangon niya pa kay mangmamay nang to impagkaon ni sa amoy imparaha to tao mamarahin mahinang siya mga upat na umubihan. Labi lumang akong kita mo tayo manghun mo na isabi namin kung ayaw niya sa magpairere. Matto na siya do amin asupaya dumauhat sin barakat dengha Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Uno pa mga kakasiaram Islam may tamang kabang waktu na at-tafkiru fi talab ar-rizq. At-tafkiru fi talab ar-rizq. Amo in tafkirin niya mo in early pa ko yaon subu Arab pa niya mo in manglag na kaw kabuyanan bang so pa may na at pangpuas pasin subu na kaw maguno bang so pa maon business mo aon usaha mo na ayaw na kaw mo in kuman sa early pa ini panglag na kaw kabuyanan sabdoon in barakat unimbita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam burika li ummati fi bukuriha doon in barakat papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in rizki niya in kabuhi niya bang doon amo in subu Arab pa yaon sila nagun
Na kay wanan tabi da kumanisab, subo arab pa isab, matuyo magukab sin tinda nila, sin usahan nila. Makauna pa rin sin sambahayang uno. Sambahayang pajar. Sambil limyo na sa din waktu sin pajar, di na sumambahayang. Papagbarakato sin Allah Ta'ala, di da papagbarakato, misang pamataod nin imbayan unuhan, di da papagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maluhay ramalanyap. Bisan onday dumbya daway halong problematik sadya. Tiyo-tiyo malawakan niya, magtuloy magkarukaan. Ha, maluwi bihan, magtuloy magkarukaan. Saan mo yan? Sa imbar iman, piyaunan niya in parsukpatan niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, na papagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Uno pa, mga kakasiaram Islam, ikadawhat na to, neng mga kasabab-sababan, makbarakat, papagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in halom sin pamaybayan, sin kita niyo, at tawakkulu ala Allahi haqqa tawakkulihi. Ha? Sumayawon in pagtawakkal niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin mattan pagtawakkal kanya. Bukun biya mga ula-ula sa din pagtawakkal. Ha? Hipangamdus mo, ingkatan pakarajam patuhan. Bakaw nag-uusaha pagtawakkal ko patuhan. Sa may tiyatan tumu'i magdirirejikisyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intag kontrosin kawoy misyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, suway ihangla mo matukan niya katan, magtawakkal kau kanya. Buko magtawakkal pa mga tukki. Ha? Magtawakkal pa mga may putika-putika yaon. Ha? Di makaukab sin tinda bang di na amuin makuha namin undok-undok. Kaya nga undok-undok? Ha? Mataod nagdaragang ka musliman, impiyag tatawakkalan nila sin rinchiki nila, inuno? Inundok-undok. Ha, hang sulag siwi-siwi da nahut yaon piapan jari sin Allah Subhanahu wa amo ni pagtawakkalan mo. Kung ilo ni biadin kay sa mayta nagiitikad kaw inyaw di bang yaon di mo hikabutang wayron mo. Wayron rijiki at wayron mamikay mo. Way mo kay ngatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyabeta nato nahnu narzuquk. Ha, kami maguno magdirijiki kay mo. Ibanin Allah Ta'ala siya intag kontrol misa bang pila in sumud halom sin tinda mo yan. Manjari kawasa sin Allah Ta'ala kakausan ni misan hangkatao bang misan ding hamay natiyo ka mo pamahapon bang kontrol sin Allah Ta'ala way misan sumud hangkatao kakausan sintuhan. Kakausan sintuhan niya to. Hangkan suway kita magtawakkal kanya. Sa hasabab sin kulang impangamdusta, kulang impaamin long takwa sin pag-iman ta, mahuka impagtawakkal ta patuhan. Unibita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi, larazakakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kita ni. Yang upama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangin kamu yan, nagtawakkal kamu patuhan sin matan pagtawakkal kanya. Ha, misan pabiya din na nahiluhala na Indonesia, yatin pagtawakkal ni patuhan. Misan mo naubos na pagkaon naubos na sa, yat turain panawa, impangamdos mo patuhan, pagtawakkal mo kanya sa siyarin, magdirihin, magbubuhi kay mo. Larazakakum kama yarzuqut tayr. Rijiki anda kamu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biasin karihil niya rijiki hamanuk-manuk. Ha? Biya din ni manuk-manuk. Imanuk-manuk. Kung biya si manus ya. Biya din, tagdu khimasan. In manuk-manuk, kita amin pagtawakkal nila. Minig sa dayang hapugaran niya yaon, dayang hakungan niya yaon, wayron misan uno. Wayron misan halom simbawaunan niya pagkaon. Hapdi-hapdian. Sa tabang iwan pa anak niya yaon, lumupad siya din doon, manglawag sing kabuyanan, manglawag sing pagkaon. Sambilong ta, amuin, pagwi niya na hipo ni nuno. Hipo ni pabaunan niya, sa makarapa si hauno niya. Haanak niya hipakaon. Ha? Namangin kita niyo, impagtawakkal na to patuhan, nabukong mustahil pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, paluhayon ingkatan katutan niyo. Wa man yatawakkal 'ala Allah
fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Iban sin uno pa yung kaymanan, uno pa yung duking aya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kita niyo sa kulang sa jim pagtawakkal na tupatuhan. Nabi adin hikakusok sin pagtawakkal na tupatuhan, ini pariksaon na to impangatayan sin kita ni. Ha? Impag-iman sin kita ni amuyan may nang sabab hikakusok sin pagtawakkal na tupatuhan, humati kita ni sin sara sin Allah Ta'ala, bukon sa din hation na to sara sin Constitution sin Pilipinas. Sa insara sin Allah Ta'ala lupa na to. May kan amuyan in hikasan niyang sin kita ni, hikasan niyang sin kabuhi na to dunya akhirat. Amuyan. Uno pa mga kakasihawang Islam, as-sidqu fil bay'i wash-shira. Ha? Papagbarakatun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon hayan halom sin naguhula halom sin pamaybayan. Labi luwa na tungod pa ginhawabaran niya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinasuway amo ibang siya magdangang atau suway yaon inuno niya, di siya magputing. Yaon inuno. Amo in pila minita kuman? Time na? Takad ka mo. O pasal labi-labi sab. Na amo yan. Inangis na al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Uno pa inangis fa inna sidqa wa bayyanan burika lahuma fi bay'ihima wa in kadhaba wa katama muhiqat barakata bay'ihima. A'udzu billah. Nabi tasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in amin dua amin nagdaragang yaon, ha, in nami iwansin nagdaragang aon paguno nila aon lang takapatot sin pagpi amami na haluway nila wala naguno wala nagbubutas na so atin na doon in kapatot nila magpi nabang in hinaharwas nila yaon atawa in yaon in pagsabunal di wayroon nagputing sindagangan niya iban sin damikyan in namira indunhan papagbarakaton kanila sin Allah Ta'ala. Papagbarakaton indagangan mo. Iwan sin tao nami. Sababu kung sadya sa nimang durupang imagdaragang. Sabi aun waktu imamimimang dupang da. Mamuting da. Naayaw. Sabi ni kaibanan sumapapasin puting. Dito papagbarakaton sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab impagputing nila yung karwa. Iwan tiapok nila kasabunalan. Maiging barakat harwan nila karwa sila amuin bihan nila impagdagang iwasin namiyo may uno pa mga kakasalam as-sadaqa ini sikan to the last na ini ha impag sadaqa okay ra hari ni magbuwang impag sadaqa dito sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini niding ha mga kasabab-sababan magbarakat in halo idun hawayan asabab sin pagsadaka niya labi luwan in pasadaka min sadaqatus sir sabab in sadaqatus sir fa innaha tudfi'u ghadab ar-rabb in pagsadaka min hipos nagdihil ka hipos sadaka papagkahimo isu-isu na makapuhong sin na imbong sisintuhan ang kan mag-anad-anad kita ni mga sila dayahan piya pagbarakat sin Allah Ta'ala in pangalta niya dihilan sila nikmat sa ayaw nila ipag-ikot nalta nila tumtumo ni sila matuwag da tumtumin sila unin manaikod da tay kuran nila in alta yan ilabi maraya manaikod sila di hadunya magmumpatin pangalta nila hikapagsadak kanila ha mga barhajat na siya na in kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo yan uno pa sila turahim amo manukpati sin pagkasilasa manukpati sin pagkasilasa may nang sabab yan amo maaon imbarakat halom simbayan unang bita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi atharihi falyasir rahimahu isusin mabaya amuin atin ni magbarakat lumuag irrijiki niya lumuag salta amuin magbarakat tunhaon iwan may nang pasabab amuin kumampay pangumulan niya na unuin biyak sin falyasir rahimahu sumukpat sa sin pagkasilasa bukong gaman biyaon hinalom sin babaybay lumawag sin hikapagbutas sin pagkasilasa bukong ka nahari ni barakat
Damikian in halawa pa isab lumamod pa in halahawa sin pamaybay. Bang biya din hikapak butasin yawn halom sin bay. Ang pendi akan sumugpat ko sin pagkasilasa bukon ka. Na in syaitan in mga sila yato limag sinamin hikabutasin nagkakasilasa timawang ha syaitan. Ha? Syaitan na in halom sin usin sila. Nabiya din in kay napusan dua pa kastatus wal hamad. Amo in pagpatawsin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pamudjikan niya. Bitasin Allah subhanahu wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. Bangka mo nagsukur uno na nikmat sin Allah tadil kanyo duwangan pa sin Allah ta'ala kaman kanyo. Papagbarakatong pasin Tuhan. Angkan ayaw ko may ikot dumilamok pilak dua pilak sumadak kapatay manghud. Inyan gaman magduruwang pa in barakat in rejiki magtatol pen alta yan. Allah subhanahu wa ta'ala in jimanji in last niya mga kakasya kami Islam muwasalatul istighfar. Muwasalatul istighfar amuin suway na to di hundungan atau di amuin yaw suway masi in pangayo na to istighfar fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kaampunan patuhan na to Rabbul Alamin sawab doon in barakat. Bukod sadya suway ko makawak sadya dosa lamang pa ko mag-istighfar atau makapangin bigla makakindati matang paduwaing bihan long astagfirullah atau makakita ko bihan nakalaway astagfirullah bukod sa jahayat to mga sarapat labi hakawi mo nag-istighfar ka nagdidikir ka sa pag-istighfar may nang sabab hikapagbarakat sin kabuhi mo iwan mga sila mawaya tumuod pa yung rijiki nin pangalta ni anak niya amuin mag-istighfar siya daran amo yan bitasin Allah bitasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja kita niyo wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Allahu akbar. Janji sin Allah subhanahu wa ta'ala labi ding harila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyusyur mo in yaun wala niya titinggalan masing-masing pag-istighfar niya hinangun sin Allah ta'ala kan niya in katan sin kasigpitan niya paluhayon kanya. Bagko kasabot kasi sigpitan patauras din istighfar mo. Ang problema mo patauran istighfar mo. Paluhayon sin Allah ta'ala niya na namo yang kasigpitan. Paluhayon sin Allah ta'ala. Wa min kulli hammin faraja. Iwasin tiap-tiap uno karukaan kasusahan. Lamuin limagbaw ning karukaan doon kay mo. At kala yaon namo yung pagdikir pag-istighfar mo. Ini pahayangon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lapason kau din dun haon. Sa taon pa, warazakahu min haythu la yahtasib. Dihilan pa sin Allah ta'ala riziki, hawala niya na uno. Hawala niya na angan-angan, hawala niya namin na angan-angan yun. Bigla na sadya para tungon sin Allah ta'ala riziki dun kanya. Namura-murahan in mga ayat to, nasabot sin kita, ini bang man namin papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kawi sin kita niyo in pamaybay sin kita niyo mamana mo in at ini ma-apply sin kita niyo wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.